1608 jotoni jesikan jepro Henlipsi telescope no abiskar khlayo aproni simino bororo universe ni sombonde saimannani teibu interest ngai thangkha tei haikenu sung universe wo naituk lainani nokhor laiwo telescope develop ngai tongma bai sung teibu haksal universe rogno nahoroi mankha tabok ni jorawoto sung space telescope rok puitosi snamai pailaika space telescope ni help bai sung tabok ni jorawo million light year haksal jora rok puito nahoroi mankha tabok present ni jorawo joton se modern telescope tongnai hingke Hubble Space Telescope si Hubble Space Telescope ni help by जोंgo universe no 13.4 billion light year haksal jora nahoroi manka teinorok bu shainu manu light abake pohor bu travel khana ni bagai jora nango hinei aboni bagai जों jesek haksal ni galaxy rok ni fixer rok no telescope by ke nugui manu abo asung no kesam kedeng ni pixar no si nugui manu mane जों Hubble Space Telescope by 13.4 billion year kesam jorani galaxy rok no si nugui manu जों universe ni kabangma question ni answer rok no bu naitugui manka example atukri rok bai ke snamjaka planet rok bai ke snamjaka te solar system rok bai ke snamjaka aborok jotono bat baksa question ni answer no ge जों tabok phanusi shai mayaku abongka universe rok bai ke snamjaka ebake o universe rok biangni faika aborok jotono bat जों sawile manuje universe ni formation Big Bang by kesi ungo hinei abo tabok ni simi 13.7 billion year ni sikango ungmani but apro ni simi tabok ni jorani kesaro galaxy ni formation boro jagao ongka bake boro ni simi start ongka abono ke singke bofanusi shai mayako te scientist rokbo abono proof by ke explanation roi mayako haipanu scientist rok galaxy by ke snamjaka abarono tui kaini theory le snamka aroni bisingo kaisa theory hinge the top-down theory or theory no 1962 Olin Agent Donald Landesball tehinge Alan Sanders boro khorok tha milihui snamani or theory ni mote hinge galaxy ni formation rok belai no kotor hydrogen gas cloud by kesi snamjago mane galaxy formation ungya ko shukang universe wo joto digi wonu gas ni kotor cloud si tongmani te aro jagao kabangma dark matter rok bu tongu a dark matter ni force by a gas rock chikon clumps mane kiting ball haike ungai paika te borok gravitational force ni bagai kaisa bai kaisa attract bu klai tongka haike nu borok density abake te bu gono ungai tongka te clumps rok ni center o asake gravity pull bangai thangka je nuclear fusion ni reaction rok puito ungai tongka haike nu star ni formation rok bu ungai tongka kabangma ketal star rok form ungai tongka Tea star rokingke gravity ni bagai kaisa bai kaisa ganangai tongpika haikenu star cluster rok ni formation bu ungkha tea star cluster rok bu haikenu kaisa bai kaisa nanglai paika te boni center rok gurinani start khlai rokha oma haikenu ama hai kotor galaxy rok snam jagai paika or theory ni motengke जों साइमान खाजे kaisa kotor gas cloud bai sabul jagai thangmani bagai si galaxy formung hinei or theory kaisa belai no simple no haifa no or theory no science rok tabok bu mane oi nayakho te kaisa theory hinge bottom up theory or theory hinge tabok modern ni theory si or theory hinge first ni theory bai belai no opposite theory si mane or theory ni motengke sekangosi o universe rogo chikon clumps rok tongu tei boni pore hinge dark matter ni force by boro kaisa bai kaisa akorshon khlai laika haikenu omai kotor galaxy rok formung hinei tei oro jaga obo galaxy rok kaisa bai kaisa gadangai nanglai galactic cluster rok ni formation rok no khlayu but or theory no bo scientist rok tabok phanu accept le khlaiakho tangai ge o theory by singstini joto question answer no tabok phanu mayako sing aboto saimanu je universe ni start 13.7 billion year ni sekango big bang by kesi ungo hinei tei tabok ni jorao hinge o universe wo sing lekha bai meya ebake infinite number of galaxies si tongu but a galaxy roni formation boro jagni simi start angka amorke sing tabok bu shai mayako but sing abonole saimanu je big bang ni simi tabok present ni jorani kasaranu o universe ni formation ungo hinei
Hambai ba progno ane o video no faithak joranai jomoni bagai angka klayu norok ane o video nitro galaxy formation ungmarono tei kisale knowledge man kanai nei tei norok salbrum no omai scientific tei educational video naina ni musugage ane o channel nobu subscribe klaidi video nobu like klaidi tei ane o video nobu joto tiprasan ero share klaidi tangai ge borok knowledge man norok no belai belai kinu hambai